Hello, Matthew tu aliu Rapiu Jesu Krista zan kasniu salam tu kaniye. Thank you we Thai na hisai ini dingkarabo topic ali dis kapoy na meditate tu macam rabo topic new sai aliu Krista makathuza aliu kuga begin tu CHARIUBO wang batinga aliu de choose response ralo maksai aliu Kristen mai khat thiluza Kristen mai khuga CHARIUBO wang botinga aliu de mening ralo chu siting khanie samai ke keng khanya mai khang khat CHARIUBO botinga mai khang khat di khunga magen thubo kasai tunibo botinga aliu haju mening ninge pa non ten bodon zenga suniwe maksai tingwang yu paliu to lajan tibambwe chubo aliu bu judgment aliu haju ninge chudi yo aliu non tembo don zenga sunudi aliu samai na kuga CHARIUBO wangboy chudi ka CHARIUBO wangbosi aliu non tembo don zenga rona make zali khani aliu Kristen mai khathuza aliu kuga CHARIUBO magen thubo wangbotinga DECHIU ju aliu magen thu CHARIUBO tu aliu respond to alo cha phui makha botinga reason dekanza palam phim ta ke dekanza aliu samai na khathuza aliu kuga magen thibo wangbolo chubasi aliu phui macham ke Bible ga phui sai first example ga job phui hai job si pukhuga pa tingwang maswanga parapiu maswanga mazi zalum bokhawe pakhuga CHARIUBO wangpotinga pasie innon tenmage juwa pasie itiwang khuga mazi zalum wangboy juwa pasie chudi pakhuga kan CHARIUBO wangbolo juwa paparam basi mage chudi pugu mulum tik zalum wangboy lung wangbo bangyu bokhawe juwa alisi chisa aliu job to hui besai aliu ring tin to kada sai aliu non tembo tinga ronam aliu kuga CHARIUBO wangmage juwa sai aliu si lubuye chumang ma the thaineng chi sai to khwai aliu reason dai fui ke I Bible pass yu chubam lage chudi verse behind ye right hu buga aliu kuga dikanza CHARIUBO lo chubsai yo right hu buga aliu non demo don zenga niwe aliu example fui sai to khwai numbers sa prayak sakbo padum kriunya gu blarian kriu ga su kriunya ga fui sai meriam khuga leprosy wangmi bo aliu ngawe aliu non temo don zenga so aliu kuga de CHARIUBO wange first reason second ga aliu tu tingwang nyu aliu tu kamzi khani bo aliu pokhuga diu tami bo tinga tingwang nyu aliu tu kamzi khani bo don zenga so aliu CHARIUBO aliu kuga magen tini bo wange judi tingwang aliu tu lungsa bo don zenga ni we aliu puipiu di panama tu lungsa bo don zenga so ni paliu tu ruwe paliu tu tabbiwe dekan lo je kungbo don zenga so ni sikumza aliu piu tingwang di aliu tu kungbo don zenga so ni aliu kuga CHARIUBO wange dekan lo je sai pokhuwa wangmana lana don zenga so ni aliu kuga CHARIUBO wange ju bsi aliu sinuwe Hebrews 12 gu Hebrew mai gu 12 gu 5 ba 12 wi sai tingwang pa ka kung mai dong tu pa nyu jesteng thiwe pa ko kung mai khoga pa pak bu ju nyu tu kamji khaye pa nyu ko kung pa ni lungsa mai tu kamji khaye chiza ali nyu Hebrew 12 gu 5 ga so 12 ko tangolwe number 3 ga sin sai paliu pa pugu menon bo pugu comfort sa pa ni kim kha ka ngam bo pa ngole ni bodon se kasniu samai na khuga CHARIUBO wange chudine to give opportunity to reveal his comfort and grace tingwang pugu ka kimbo pugu comfort pa ni ngole ni bodon se kasniu pana mai khuga pa ni pi CHARIUBO pi wang khaye chudine second Corinthian gu Corinth mai panyao Corinth mai sum ga khat ga su chapter khat gu pudum sum ga su snya ga poisai aliu khu ga CHARIUBO magen ki bo hina si panyu aliu tu kha khaye kisa aliu na mawe pam dai bu ga sai sometime aliu tu pum tan pi khara nen cha aliu Christian mai bu green tinga pani pum tan pi diang diang ni CHARIUBO wang tinga aliu ku wang mana diang nge wang mana bu tinga aliu Christian mai khat thuza aliu pum tan bam diang diang ni si bo don jengas ni pi CHARIUBO khaye aliu tu last ga haiga ino focus ni diang nge heavily reason
job kuga chribo gong tinga job pa ni si pa mazi buga chabame ting pa ni kcheng khyang na pa ni follow ti bame chidi pa tri wang bo tinga satan panai tingwang si panai challenge si bo tinga um job kuga hachuza test wang mine pa non tembo don jinga no mage chidi aliu haganyo aliu job life kan yu fu yesai aliu kuga problem wang bo tinga aliu mazi bo bam lungbam dadi tingwang niu satan panai tingwang ari jibam talage panai challenge si bo tinga aliu kuga problem wang mi bo aliu kuga migen tinu bo wang mi bo si bo teng si don tenga sniu aliu mai khang kat chari bo tinga nang chari bo tinga akhuga migen tinu bo wang tinga nang non ten bo don chengo no mage maksai nang kasabuga nonga lungba mudon jengas ni ko rona mage maksai katam bo rizamang talage season den nasu alio o non alio kuga katribo wapinga hangkhat kuga tribo wapinga alio first sa klang mo chat timi duke palit lajan timi duke pa non tembo paki khun man non tembo don jengas nuwe paki khuma tiwang gas ne diu tami bo don jengan nuwe za alio lajan timi duke dikan lo sai bible gam nasin set alinu reason katam babami ali christian mai khuga katri bo wang bo tinisi ali de chu je respond to lo sai agu malum kamatip matip dyang boleng don jengas ni we chu maning ke maksai tingwang hakum bo problem pa bo tinga pugu kimbo maksai tingwa ato comfort ti khani bo don jengani we chu maning lo ke harona ma last ga um, pugu kendi masai to extend his kingdom sa maksai pugu kuibo aliu sidyang dang durane aliu gumutip tandyang dang durane don zenga simbam talage sa aliu manung beke sin khanye si don zenga su aliu kuga aliu non tembo don zenga non ten mak bam dadi aliu tingwang kuga mana bam dadi aliu kuga churi bong lu kuye tingwang gu kendi kamati lurale sin khanye harona mangza agu aka phen mai kining kina mai khuga kachri bong batinga di aliu kalang za lajan chimi duke aliu khuga migen thi bong batinga tingwang purpose katam babam talage siza dekhani ye migen thi boga sunyo aliu tingwang gu lungsa tingwang khuga aliu mana dang lu buye tingwang gu character aliu si dang lu buye sa haibo short podcast ga ha chiza aliu encourage chi khani ye kachu khani ye problem wang batinga tingwang khuga mana dang lu ke aliu samai na go limited knowledge ni conclusion ti mi tu ke chuti tingwang katambo higher purpose bam don jengas ni ali khuga mege ti bo wang bam thalage za ali mening du ke thon ki we tiwang khuga ali bamana tan bam rane matan ke za haibo channel ga su haibo screen ga su na li bthil tu ding khani ye kunu khani ye thon ki we tingwang ni thaka bo thimu do ma theory ga